Тугандар, ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алыстан жакындан көрүп жаткан биздин сүйүктүү мекендештер, мал чарба көрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Бүгүн 26 январь 2025 жыл Чүй облусу Токмок шаарына келдик. Тугандар, Токмок мал базарды көргөзүп беребиз. Сиздер баягыдай эле бизди колдоп, бирден тырс бажырайтып тырс лайктан басып, каналга катталбай көрүп аткан бир тугандар болсо, каналга катталып, оң тарапта подписаться деген кнопкасы бар. Ошону басып кириңиздер. Анда эмесе мал базарларды көрүңүздөр. Алдыда биздин рекламалык номер 0707 388 350 номерлерине байлансаңыздар, мал мүлк сатам десеңиздер, кайрылыңыздар анда биздин канал аркылуу. Баштадык, анда кеттик. Достор, курс боюнча маалымат берип коелу бир аз. Токмокто доллар 87 сом 70 тыйын экен, доллар өсүп калыптыр. Рубль 0,876 экен, тенге 0,169 тыйын. Өзбек суму 1000 сомубуз 150 миң, 149 миң сум болот. Канча экен коюңуз? 15 шар. Козубу? Дишелек козу ургач. Канча сом берип атат биякта? 14 берип атат. Бугачы? Канча берип атат ушуга? Канча мага? 10,5 берип атат. Достор, 10,5 берип атат. Кой базардан баштайбыз, тугандар. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Чогуу ана музоолорго да өтөбүз. Катар менен чыгат буйруса. Мына канчадан болду? Туган козуларыңызды айтып коңуз. Канчадан? 9 миңден? Мына 9 миңден дейт. Була байке алдыңызбы? Баасы айтып коңуз. 16дан, Кочкорлорбу? Ургач экен, Ургач 16 миңден алыптыр. Болду. Sen dayıma göre. Kana assalamu aleykum tugan. Kança bas? Erkek kozu? 14 ming atат. Siz kança berip atasiz? Men 12 berip atам. 12 berip atasiz. Жакшы, мына бир туган 12 берип атыр. Бул 3 салайын деп. Эркек беке ургач экен. Бул 2 киши кой. Бул канча сом? 14 миң сом. 14 миң сом. Бул канча айлык могулуңуз? 3 айлык козу, Мынакей. Esi келет, макул. Содаңарды берсин. Кана, анда эмесе кирдик базардын. İçine meni tartıp koydu kozunu deyt baykemler. Tarttık, anda emese görüңүздөр тугандар. Лайктан басып, группаларга бөлүшүп тартып көрүңүздөр. Кана, канча экен бак коз? Канча экен байке? Ассаламу алейкум. Баасын айтып коңузчу, экөөнүн. 30, 15тен бе? 15тен 30, мына байкем 25 берип атат экөөнүн. Кире жерде турат. Булар ургачыларбы? Ургачылар, жакшы. 28 бере бересизби? Канчага? Айта берсең тартпай эле мындай сүйлөй бербейсиңби? Канчага? Сурадыңбы азыр? Болду. 28 ке. Мыяк көп муз экен. Мыякта соода болуп атат. Кана? Канчадан кочкорлор? 20дан. Мынакей. Канча айлыктар эми айтчы баалар. Жаштарын. 2 тиш, 20дан. Канчадан? Soda oldu? 17'den beri. Kança? 17'den? 17 jarım? 17 jarımdan beri verdi. Pazarga çıkmasa senin videodan pazarga çıkkanda yolunda. Oldu. Kança koç? Pazarga çıkkanda yolunda. Toşentik. Bazı aytıp koyun sen siz daha bugün çıkıp kaltırız. 15. 15 bin. Bu erkek urgaçı var. Urgaçı yemin çının aytınız. Kançaga çeyin soda oldu şu? 13. 13 he? Mına. 13 bayke. Bakma. 13 bin boluptur beri verdi. 15 deydi. Ana. Kozlar kançadan eken koronun içindekiler? Assalamu aleykum. Bağlarını aytıp koysa? Satıldı. 13.800'den ketdi. Erkek urgaçı? Erkek. Bardık erkek, Koçkarlar, buyursun. Çumurtkalar var. 13.800. Kança eken var? Donka var mı? O da. 15'ke bir bey. 15'ke bir bey jatasın. Urgaçı mı? Urgaçı koz, 18'ke veresin. O baykemize tartıp koylaç. Jo, bayke tartıp koy. Kozlar tartıp. Bunu kança eken? Bunu 13'ke verem. 13'ke verem deydi, Jakşı. Bazar kanda aytçı? Bazar jakşı. Jakşı? Öyle. Ba, öyle deydi. Mına dostlar kana. Kança eken koyuңуз baasını aytıp koyuңuz mu? Iya. Koyun baası. 15 boğuz, Bilmiyorum. Kança tiş? Tiş canı jarıp atat. Da, 2 tiş eken da. Kana.
Tug'anda buni qo'zg'orlar bor ekan. Qanchadan? Yo'q. Baholari? Oyog'iga ham oldik. 40 dan so'rayapti. Kiloga ham. 40 dan. Qara. 2 tish qo'chqorlar ekan. 2 tish 4. 40 dan. Qanchadan? Nadir bilen sen. Berib atasiz. Ya. 40 dan so'rayapti. Yo'q, siz 40 dan so'rab atasiz. Qanchadan berasiz ham shularni? Men keltira olaman kishiga keltirib. Aldı geldi-yu, alam degan kishi keldi. Qancha berdi? 35 dan berib. 35 dan berib aytasizmi? Yaxshi. Ma'qul. Sodangizni bersin. Qaysi qor? Don Qabar degan kanal. Tak. Qandaysiz? Qanchadan bolalarni aytingizchi? 16 dan. Bular qo'ylar bu. Qo'ylar. Bo'z, qisir. Bo'z, qo'ylar 16 dan ekan mana. Charbalar. Shular qanchadan berbedingiz? Shunday soda bo'ldi, real. 13 dan bo'ldi. Mana uqdingizlarmi? 13 mingdan bo'libdi, berib beribdi. Yaxshi, sodangizni bersin. Mana qo'zlar qanchadan ekan? Kuruk. Qanchadan ekan bolalarni bir aytib qo'yamiz. Sanasiz, qandaysiz? 16 mingdan. Qo'zi qo'chqorlar bari. Mana qo'zi qo'chqorlar 16 mingdan deydi. Yaxshi. Shularni soda bo'ldi, alarman kelib. Qanchaga chayin chiqdi biri bahasi? 14 gachayin, aha, rahmat aka. 14 minggacha soda bo'libdir. Do'stlar, to'qmoqda malda ko'p. Mana ko'rdingizlarmi? Odam boshqa ko'rgan bugun. Vazalbaysin, qana o'tib ketayim to'g'ri. Tak. Qanchadan ekan qo'zlarimiz bayka? 5 ko'rim. Bolalarni aytib qo'yasiz, kichiklarni. Qancha? 225 deydi buniki. Buniki. 220. Qancha beryapsiz? 24 beriyotasiz. 12 dan, ha? 12 dan 24 beryapti. 12 jarımdan bo't deydi. 12,5 mingdan. Bolori 25 ga. Ha, bo'ldi, rahmat. Mana ekon 25 ga. Yaxshi qo'zlar ekan bular. Urg'achi? Bular erkaklarmi? Urg'achi bir erkak. Biri erkak, biri urg'achi ekan. Do'stlar. Sizniki qancha qo'yingiz? 25. 25. Bo'z, a? Qancha tish? 6 tish, rahmat. 25 deydi. Biz oldidan chiqqandan tataveramiz. Qo'zlar qanchadan ekan baholari? 20 dan. Tish buzganmi ekan, buzilak ekan? Yo'q, 1 yosh bo'ldi. 1 yosh bo'larek 20 dan deydi. Yaxshi ekan aka o'tang. Shularni qanchadan berasiz? 19 dan. 19 dan? Bozor qanchadan berdi? 17,5. Rahmat. Mana 17,5 dan beribdir. Baykam 19 dan beraman deydi. Qara qochqorlarning baholarni aytib qo'y. Baholar, ha? 15. 15 ming. Bular atkorimda turdi-ku. Bir jumalet. Ha, bir jumalet turibdir. 15 deydi. Do'stlar, mana charba qo'zlar da bor ekan. Qancha charbalar? Bayka aytib qo'yamiz baholar. Semiz, ha, baylangan, ha? Baholarni aytib qo'yingizlar-chi, mana. 11 dan. Ha, semiz. Qancha bayladingiz bayka? 1,5 ay baylanibdi shuni. Rahmat. Ha, buni ekon cho'g' sotamda o'tasizda shunda. Ha, ekon cho'g' sotadigan nima? 25 ga olam. Beraman deb 12,5 mingdan. Qana aka aytib ketaylikchi. Teka qancha ekan? Serkavi? Ha? 13 ming so'rayapman deydi. Ha, to'qmoqda. 13 ming. Qancha so'mga berasiz? 12. 12 ga. Alarman qancha berdi? 11 berish. 11 ming beribdi, beribdi. Qo'ylar qancha ekan, bayka? Qo'ymi, qo'zi? 3'ün 19 dan. Yaxshi. 2 erkak, 1 urg'ach ekan bular. Bo'z bu ichinde? Qo'zlar ekan bular, ha, qo'zlar ekan deydi. Mo qara qo'zi qancha? Son uzun bo'lgan qo'zi. Ya. Erkek qo'zi 19 dan. Qo'chqora bular? Ha, qo'chqora ekan, yaxshi. Bala qo'chqorni, do'stlar. Yaxshi, bozor qana? Qanchadan olamiz? 22. 22? Ekovi? 11 dan, ha? 11 dan. 22 deydi. Buyur, qaysini? Qara? 4 tane. Bular qo'zlar. Qo'zlar urg'achi 11,5 dan beramiz. 11,5 mingdan berasiz. Beramiz. Anan alarman kelib qancha berib ketdi? 11,5 berdi. 11,5 qayra kelim dedi. O'shaga berasiz. Mo'sh 12 berib qoladi qo'shadi. Ma'qul, sodangizni bersin, ha? Yaxshi, 11,5 dan beraman deydi. Qancha uloqlar? 5 dan. 5 dan urg'achilarmi? Urg'achi uloqlar 5 dan deydi. Nima hech qancha ekan? Baholarni aytib qo'ysiz. Hech. 11? Ha, 11 ming so'mdan. Nima ulog'i? Boshqa? 11 ming deydi hech kim. Qanchadan olamiz? Bayka assalomu alaykum. Baholarni aytib qo'ysiz. 18. Qo'zg'ochqorlar, ha? Yirikdir. Bichmal. 18 dan. Qaysini? So'rab ketdim buni. Aytdim. Mo'g'lar qanchadan ekovi? Shu ekoni aytib qo'yingizlar uloqlar. Sotib olmadim. Qanchadan aldingiz? 4 mingdan. Buyursin. 4 mingdan olib tur. Baykam uloqlarni. Oh.
Boldu. Qana aldıga ötüp, tuğandar biz koldan gelişince sizlerge bunday aldığından çıkkanların ele görgözüp bere berебiz. Meronos kança eken inim? Bağısı. Kança? Ha? 12,5 ming deydi bunda. 12,5 ming deydi. Ondan ıldığı koylar görmedim. Assalamu alaykum ayke. Kançadan bağları? Koylar. 25'ten sonra. 25'ten. Boğuz bu? Tacikler geç bu. Gisar bu? Tacik var o da. Tacik var o da. Gisar da oşo. Başını tartmayın. Başında varın tartı otan ayke. Kançadan beresi şulardı? Bular 48 bolsa öyle. Ekonu. Ekonu 48 bolsa beresi. Kança tişten em bularınız? Ek işten bular. Iki tişten boğuz bu? Boğuz geç Boğuz. boğuz. Geç boğuz. Alarman kança berip kettin de suradı mı? Жаңылап кел. Жаңылы, соданызды берсін ана. Жаңылы келді. Жақсы. Қана моғаларды көрелікші қозғытқырлы, қозылар. Балаларын айтып қосып, ассаламу алейкум. 14 миңден. Бұлар да ұрғач еркек аралаш. Бары бұчмал ба? Бары бұчмал. Ат көрімға киргизсе болады екен. Мына. Ова да. От души. Немечі байке? Қаншадан болады сода? 13 миңден берілбей жатыр. Сіз ардайым болау ушундайлар? Каяктын койлору? Козулар. Яктыкы. Номер айтасызбы? 709 мен эгер кимде ким ушундай бычмал издеген болсо аткорумга койсо болот, 56-81-33. Так, башынан айтыңыз кана. 709 709 81-33. 81-33, ушул номерлерге байланышып эгер алам десеңиздер, мындай күндөрү деле болот. Канча баш бар бул жерде? 50 баш бар. 50 баш. Үйдө да 100 баш бар экен. Буйруса онлайн сатасыз. Содаңызды берсин кана, өтүп кетели байке. Жакшы. Мына канчадан экен? Ассаламу алейкум. 14. Мерунос, Мерунос 14 дейт. Булар тиштери кандай байке? Тиштери. Жакшы? Токту. Болду. Токту дейт, жаш экен. Бирок семиз экен, Семиз да. Семиз, мына. Кармап алыңыз. Шуну канчадан бересиз? 14. Аларман канча берди? 13 береді. 13 миңге бербедиңиз, Мына 13 миңге бербей коюптур байкем. Карасы, содаңыз берсин байке. Жакшы. Мына койлорубуздун баасын айтып коесузбу? Болобуз экен, 25тен. Тиштери кандай тиштери? Жақсы. Канча тиш? 8 тиш. Мына. Рахмат. Мына кочкорлор канчадан кочкорлор? Байке, кочкорлор 30. 30та. 30тан булар 2 тиштерби? Козуларбы? Жакшы экен бирок козулар экен мына. Мыкты козулар экен. Ушулар канчадан болду сода? 26-дан болуптур. 26-дан болду дейт. Мына кочкор канча экен? Узун кочкор байке. 30. Ассаламу алейкум. 30 тиш бузганбы? Иә. Тиш бузганбы? Жоқ. Жок, козу. Узун экен, мощный экен. 30 дейт байке мына. Буттарын көрүңүздөр. Ушуну канчадан мындай сода болду бу аларман келип? Реально. Сурап эле кетип атат, Канчага берейин деген ой бар 30 сурап атасыз. 25. 25ке бересе, содаңызды берсин мына. Турганда көрдүңүздөрбү? 25ке ушул узун болгон коз кочкор экен. Кана өтүп кетели. Мына койлорубуздун баасын айтып коесузбу таксыр? 20дан бооз койлор экен, Тиштери кандай? Винирда. Жашы, тишине миллет го. 2 тиш, 4 тиш төгөрөктөр экен, Мына. Төгөрөктөр дейт, жакшы. Кана, мына көрдүңүздөрбү? Жакшы, рахмат. Кайсы кочкорбу? Кана Арашан дейт. 130 миң. Булар кандай тиши, жашы? 4 тиш 2 жаш. 4 тиш, 2 жаш. Мына куйругунан көрсөтөйлү сиздерге. Достор, мына. Бул кандай линиясы барбы? Арашан. Жок, Арашан анан линиялар болот ичинде. Майбах, бойлу канча чыгат? Бою Баасы канча дедиң? 130. 130 деп сурап атат. Деп турган. 130 дейт. Так, канчага сода болду эми? Айт, реально. Сода бериле. Берелеге. Ана номериң айт эми. 705 705 менен. 57 85 55. 57 85 55. 55 мынакей. Көрүп алыңыздар. Каякта болосуң базардан кийин? Токмокто, местный. Токмокто жакынкы бир туугандар ушундай кочкор алам десеңиздер, чалып айлансаңыздар болот. Рахмат. Жакшы. Кана. Кой канча экен кой? Баасы. 30. Боозбу? Я, байке. Бооз, 30 миң дейт. Аларман канча берди ушуга? 28ге бербедиңизби? 28ге бербептир байке. Жакшы. Кочкор канча болуп атат кочкор? Баасы? 35. Кандайсыз байке? Иштери жакшы? 35 канча берип койчу?
Qancha berib o'tasiz? O'ylamay alırsın mesela. Aytib qo'yish, bas. Bular qancha berib o'tadi? Buni mayli. Qana? Ha, mana. Baykem arashandik. Qo'chqor bu? Yaxshi qanday? Ikki tishi. Basichi? 30? Mana 30 ekan. Baykelar, to'g'andar, ko'ringizlar. Quyrug'ini ko'rsatib qo'y, quyrug'ini. 30 deydi. Savdo bo'ldi-ku? Qanchaga? 28 ga. Ha, rahmat. 28 ga dedi. Bayke, moqtada charba qo'ylar ko'p to'qmoqda. Negizi. Teke bor ekan. Mo qancha ekan teke? Biz sizlarga qarilib ketganlar Qaysi qo'zi ketdi bayka aytib qo'yingizchi. Siranch, qaysi satdingiz? Yo'q. Sataleksizmi? Ha, qanchadan bog'lari? 8,5 9 arg'andaydi. 8,5 9 charba. Mo teke nesi var bu? Yo'q bu. Mo qo'chqorlar kimniki? Qanchadan? Bog'larni aytib qo'yinglar. Esi yo'q bu. Bo'ldi. Esi yo'q, bular olingan o'xshaydi O'zbekistonga. O'zbekistonga olingan o'xshaydi. Ya. Mono. Qanchaga? Qancha ekan? 20. Buni olamiz, assalomu alaykum. Hekoni 38 doğdum. Hekoni 38 qo'chqor, ha? Qo'chqorlar. Mana. Semiz deydi. Aylaganda da bakkanda da getesin. Ketaveradi, ha? Qanchadan berasiz shu hekoni? Realni. 35 bo'lsa, 35 ga qaramatasiz, hekoni. Yaxshi, sodangizni bersin. 35 ga bo'lsa qaramatan deydi. Oldingizmi? Qanchadan? 20dan. 20dan. Qo'chqorlar bu. Urg'achi qo'y bu. Liniya deydi. Keltiriz bilgan. Liniya deydi baykan qarg'o. To'qmoqda. Qancha tish ekan aka? Ha, qancha tish ekan? Qana? 4 tish qishida. Bas qancha bo'z qo'y? 25 ta. 25 so'radi. O? Ko'rasizmi? Ha, rahmat bunaki. Yaxshi, rahmat. YouTube yashaysiz, o'shaning uchun keldik taptayni shu to'qmoq malodar ko'rsatib qo'ydi. Rahmat. Ya. Bağısını ayıp dursun var. Kaçmay bağısını. Shu aytib o'taman menda. Qanday deysiz aka? Basayarlı çıkmatasın da. Buyursa, ha? Düşüp kolum çıkart bastayın. Mana. O'shama qo'y, qancha ekan, balam? Qo'ziz bor nima? O'zinglar. Onta bu qo'zi mulqi bu. Bahası qancha? 20 ming ekan. Don Qabar degan kanal 20 ming deydi. Qancha tish qo'y? 2 tish. Mana qop-qora qo'zi tug'ib turdi, ha? Yaxshi. Shuni qanchaga berib edingiz? Qanchaga berib edingiz? Erkak qo'zisi bor ekan. Soda 18 ga chindab keldi, alarman. Bo'ldi mana, bayka 18 mingga beribdi. Sodangizni bersin. Yaxshi, bu qo'zingizni bahasini aytib qo'yasizmi, tug'an? Qancha bahasi? 16 ming. Bu qancha oylik? 2 oylik, 3 oylik? 3 oylik. Erkege? Erkek 16 ming deydi. Бағалан qo'zlar. Shuni alarman qanchaga alam deb bunday bag'ildi-ku? 12 berdi. 12 mingga bermedingiz, ha? Ha, yaxshi. 12 mingga berdi dedi. Rahmat. Qana to'g'anda, mana to'qmoq. Mal bozori el ko'p. Alatat, satatat. Qo'ylarimiz bunday. Basni, assalomu alaykum. Aytib qo'ying. Qancha? 23 ta. 23 qo'zulu, ha? Mana qo'zulu 23 ta. Tishlari bular qanday? 6 tish. Deydi. Yaxshi. 6 tishdan ekan. To'g'anda. Hemen qo'ldan kelishincha ko'rgazib berdik sizlarga, do'stlar. Mal ko'p, qo'y ko'p, alarman andan ko'p. To'g'anda. Hozir biz eta mana boshqa bodolarga da o'tamiz. Nega qandaysiz? Buloqdan bahasini aytib qo'ying. Qanchadan? 15 so'radim. Ekoni 15. Siz so'rayotasiz. Alarman qancha berdi? Berilik жаңыле келdi. Sodangizni bersin, ha? Mana жаңыле keltireceğim. To'g'anda mana yoqda da yaxshi qo'chqorlar bor ekan, qo'zg'ochqorlar. Yoqda bor ekan. Baykasi qandaysiz? Qancha bahasi? Bahasini aytib qo'ying. 21 dan. 21 qo'zg'ochqorlarmi? Qo'zg'ochqorlar 21 tishaylarga? Yo'q, tishaylik. Tishaylarga. Shular savdo bo'ldi-ku? Soda endi. Bunda realni berganda yo'q bu. Kelmayapti. To'g'ri kelmayapti, ha? Puldalar shunday bor. Yo'q, 2. 2, ha? Yaxshi ekan. Shuni suradi u negizi. Bunchaqa berdi. Mana shu. Hozir keldingizmi? Ha, bo'ldi. Sodangiz. 17 dan dedi. Yaxshi. Mana tug'anda. Shunday. Shu bilan videoni oyoqdaymiz. Sog' salomatda turingizlar. Sizlarmi kanal avtori Daniyar bo'ldi. Poklichka Don Qabar degan. Qanchadan bularsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum. Qandaysiz bayka? Bir bog'larni aytib qo'ying, shu bilan jiyintiqlab qo'ying.
Бүгүnkү чыгарылышты. Канча? 40. Экөөнү 40-20дан. Булар козулар экен, а? Ургачыбы, эркекпи? Ургачы. Кой кылганга, Кой кылганга жакшы экен экөө. 20дан. Таза куйруктары, разрестери бар экен мына. 20дан 40 дейт. Ушуну 32 миң бериптир байке. Бул байке 30 миң сурап атат 15те. Содаңыздарды берсин байкелер. Мына ушундай, достор. Анда эмесе койлорду жыйынтыктайбыз, азыр бодок өтөбүз. Бир көрүп коюңуздар, базарды мындай.